caggal mariage Marie-Louise Diaw e Pape Kissé, caggal mariage on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Diaw Keita Baldé, ina wayno sénégalais ji ɗi padi ha tampi Sadio Mané ne waɗata alhayri. Ɗum noon ɓe jiyani ɗum tagi noon hirgueji tuuma jaltinama fawde e on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Sadio Mané nde wonde ene yiɗodiri e Zeyna Ndour ɓi Viviane Ndour ɓi Bobo Ndour koye nder famille Ndour en jeeya. ɗum noon siki ala e wiide maɓɓe wonɗo ɓe tawi Sadio Mané e écran portable mum ene waɗi debbo boɗejo coyi kono noon debbo o nandataɓe koye Zeyna Ndour ɓi Boubou Ndour oɗon. ɗum noon gila nden fewde joni kanko Sadio Mané o yaltani o haali hen, Zeyna Ndour yaltani haali hen, so wona vidéo ji mum sinap ɗi waɗata. ɗum noon sikki ala kamɓe famille ji ɗi kadi hay goto hen suwato yaltude haali hen e nder oɗon tuma. ɗum noon koye nder réseaux sociaux ji ɗi ko ɗon ko haalate, ɗum woni ko yewtete, ɗum woni ko yardete ata e nder oɗo saaha. kono noon hollitama e nder wiide maɓɓe ne wonda information ngaji ɗi keɓɗen Sadio Mané oɗon de ene wayno o yini on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Zeyna Ndour fodde 30 millions e wondude otoji. kono noon ene wayno won site goto mo gandanɗa hoore ma yalti ngam yidde wiide ɗum ɗon ko rumeur aji tan, kono hay hunde hen ala ko woni hen gonga ne tawno hande o Sadio Mané ɗo woni ɗo won ko woni e hakkille mum ko wona resodirde e Zeyna Ndour en, kono sénégalais ji kewɗi kolliti mbi wonde wona anje Zeyna Ndour kono Zeyna Ndour wona debbo Sadio Mané ne tawno Sadio Mané ne wayni ene sifori ni sinno ko sago maɓɓe ɗi ƴewata ko debbo goɗɗo ko jiida e Zeyna Ndour. ɗum noon waɗi haalaluji waɗi polémique kewɗo e nder réseaux sociaux o, kono noon ɗum fof e wade noon Sadio Mané eɗen ñagani ɗum yo Allah rokku ɗum dañde debbo mo yiɗi, taw ko debbo jiɗɗo ɗum ɓe dañde hen ɓesgu, Allah hokkamo jutde balɗe e moƴƴude battane e nder o saaha omo yara e duuɓi makko 30. kono noon kadi hollitama Sadio Mané yiɗi ko ummade toon to Liverpool, won offre mo Bayern waɗi proposé Liverpool, kono Liverpool wi wonde oɗon offre famɗiriɓe ngam yeyde ɓe tigui rigui on mo gandanɗa o makko kañum woni Sadio Mané. e nder oɗo saaha noon eɗen gandi Sénégal woni koye kawguel faade tigui rigui ha joni e coupe d'Afrique, kono noon match ji mabɓe ɗiɗi contre ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni Rwanda e contre ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni Benin, ina wayno ko Sénégal gagni nde tawno Sénégal lappi Rwanda gotel e haydara, tawno ko penalty e nder dernière minute Sadio Mané nanni, kono noon kadi ɓe lappi Benin 3-1, taw noon bituji tati ɗi foof ko Sadio Mané gagni. ɗum noon e nder ɗiɗo match ji ɗiɗi ene wayno Sadio Mané marki bituji 4, kono noon kadi waɗi battre record on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Henri Camara caggal nde dañi 31 bi e nder leydi men Sénégal e saga tigui rigui ne waɗa sélectionné e nder équipe nationale o, kono noon ko kanko ɓuuri hewde Sadio Mané ko waɗa sélectionné e nder équipe o ko Sadio Mané suwato yettade ɗon, kono noon e nder sélection ngaji ɗi Sadio waɗa sélectionné ɗi ene wayno waɗi battre record ha fawi e oɗon record biyel gotel caggal contre men e Rwanda match jawtuɗo ɗo hen o. ɗum noon bandiraɓe musidɓe ko yidde addande on ko hesɗi e nder leydi ndi ko yardete ataye kadi ko ɗum woni ko médiaji ɗi kalata hakkude Sadio Mané e Zeyna Ndour.